امروز 5 ایول است و شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. من شلوی الخواجه هستم. سلام. نخست سرخط مقصود روز. Интрепол Тоҷикистонро аз кишварҳои фаъоле ном бурд ки маълумотномаҳоро дар мавриди ҷангҷӯёни хориҷӣ ба ин ниҳоди байналмилалӣ пешниҳод мекунад. Бадрафторӣ дар идораи милиса муфаттиш бо алфози қабеҳ ду занро барои бараҳна шудан маҷбур кард. муфаттиш ки ин наворо гирифтааст эътироф кард ва гуфт ки тафтишот оғоз шудааст ва дар вилояти Самарқанд гӯё парвандаи ҷиноӣ низ боз шудааст. Фавораҳои беоб ва ё чаро дар гармии тобистон теъдоди аз фавораҳои Душанбе фаъол нестанд. сокинон мегӯянд барои фирор аз гармӣ дар ҷустуҷӯи кӯлу дарё мешаванд. ва мо барномаро аз як таркиш дар нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ дар ноҳияи лайлаки қирғизистони ҳаммарз бо Тоҷикистон шурӯъ мекунем. дар пайи ин сӯхтор 4 нафар ҷароҳат бардоштанд. вазорати ҳолатҳои фавқулоддаи Қирғизистон эълон кард ки яке аз онҳо шаҳрванди Қирғизистон ва 3 тани дигар шаҳрвандони Тоҷикистон ҳастанд. сӯхтор бегоҳи дирӯз ба амал омад. ин нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ дар наздикии марзи Тоҷикистон воқеъ аст ва дар хомӯш кардани оташ мақомоти тоҷик низ ёрӣ доданд. маҷрӯҳон дар бемористон бистарӣ ҳастанд. дар натиҷаи сӯхтор 9 мошини боркашу сабукрав низ оташ гирифтааст. сабабҳои сӯхтор мушаххас карда мешавад. як намояндаи баландпояи Интрепол Тоҷикистонро дар қатори кишварҳои ҷой дод ки пайваста дар бораи ҷангҷӯёни хориҷӣ маълумотро дар ихтиёри ин ниҳод мегузорад. дар ин маврид Элизабет Нюгебер рӯзи 2 июл зимни нишасте дар Созмони Милали Муттаҳид ишора кард. тоҷикистон яке аз 5 кишвари асосӣ аст ки маълумот дар бораи террористони хориҷиро муназзам дар ихтиёри Интрепол мегузорад. айни замон дар махзани Интрепол маълумотномаҳои 43 000 нафар ҷангҷӯёни хориҷӣ вуҷуд дорад ва теъдоди онҳо меафзояд. дар нишасти кумитаи мубориза бо терроризм намояндаи Тоҷикистон Ҷонибек Ҳикматов низ ширкат дошт. ӯ аз ҳизби мамнӯи наҳзати исломӣ ба ҳайси созмони террористие ном бурд ки мехоҳанд кишварро ноамн кунанд. ӯ изҳори умедворӣ намуд ки ҷомеаи ҷаҳонӣ барои ба ҷавобгарӣ кашидани аъзои ин ҳизб кӯмак хоҳад кард. давлати Тоҷикистон дар гузашта исми Муҳиддин Кабирӣ раиси ҳизбро барои пайгарди байналмилалӣ ба Интрепол дода буд, аммо баъдан номи ӯро бо талаби ҳомиёни ҳуқуқ ва созмонҳои байналмилалӣ аз феҳрист хориҷ карданд. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. рӯзи гузашта дар шабакаҳои иҷтимоӣ наворе ба чархиш даромад ки дар он занеро маҷбур мекунанд либосҳояшро бикашад. тибқи хабарҳои расида ин навор дар яке аз шӯъбаҳои милисаи вилояти Самарқанди Ӯзбекистон бардошта шудааст ва ин зан ҳам ба дуздӣ муттаҳам будааст. навори ба истилло тафтиши гумонбар дар ихтиёри радиои Озодӣ аст. ман қабл аз барнома бо ҳамкорам аз бахши ӯзбекии радиои Озодӣ Сироҷдини Ислом суҳбат доштам ва нахуст аз ӯ пурсидам ки навор чӣ гуна ба дасти онҳо афтод. хуб ин наворро корманди корхонаи дохилаи шаҳри Каттақурғони вилояти Самарқанд фиристод. гӯё ӯ ҳамкасб ҳамкори шахсе ки ин наворро гирифтааст мебошад ва нафаре ки ин наворро мегирад як занро ки гӯё бо дузӣ дастгирӣ шудааст дар бозори шаҳри Каттақурғон бо лаҳнои шадид маҷбур мекунад ки либосҳояшро кашад ва инро мо рӯзи 4 ҳодиса гӯё рӯзи 3 рух уфтодааст. Сироҷдин, оё шумо ягон далеле доред ки ин навор саҳнасозӣ нест барои бадном кардани муфаттиши милиса? не, аслан имконаш нест, чунки саҳнасозӣ нест. зан маҷбур мешавад аввал либосҳои масалан дарунашро бикашад ва баъдан ҳатто тамоман урён шавад ва садоҳое ки мо мешунавем аз тарафи дигар зани дигарро низ маҷбур мекунад. он нафаре ки ба видео мегирад, ба тасвир мегирад, ҳамкори ӯ дигар занро ки ӯ низ муттаҳам гардидааст гӯё бо дуздӣ дастгир шудааст, либосҳои онро маҷбур мекунад ки бикашад ва худи он марде ки ин наворро гирифт дар суҳбат бо мо эътироф кард ки пушти видео ӯ буд ва худаш корманди
اداره داخلی شهر کتقرغان می باشد. خب حداقل سروجدین برای خودتون شما شخصیت این جبریده ها را معین کردید تا به حال؟ داستان کل، نماینده داستان کل تاکید کرد که این مسئله به شأن و شرف یک شخص وابستگی دارد. آنها نمیتونند جزئیات بیشتر را در این باره به ما بگویند، ولی تفتیشات ادامه دارد و خود پلیس که مفتش که این نوار را گرفته است اعتراف کرد و گفت که تفتیشات آغاز شده است و در ولایت سمرقند گویا پرونده جنایی نیز باز شده است. و سوال از همه مهم فکر میکنم سروجدین، بالاخره این دو زن واقعا هم دوست بودن یا نه و از بدن آنها چیزی را پیدا کردند؟ نه، اصلا چیزی پیدا نکردن و شب همان روز 3 جولای ایول آنها را دیگه اجازه دادن که به خانه روند، ولی آنها گویا به دادستانی ولایت برای عرض کردن این حادثه رفتند و شکایت کردند. تقدیر آنها را نمیدانیم، ولی عکس العملش در خود ازبکستان خیلی خیلی زیاد بود. همکارم سروجدین اسلام بود که به پرسش‌های ما پاسخ میداد. در ضمن قبل از شروع برنامه خبر رسید که دادستانی کلی ازبکستان واقعا هم در رابطه با حادثه مذکور پرونده جنایتی باز کرده است. همزمان مفتش از این دو زن عذر پرسیده است، اما تا کجا عذر او قبول شده است معلوم نیست. ما برمیگردیم به تاجیکستان که در آنجا وزارت امور داخلی تاجیکستان دو کارمندش را جزا داده است. این دو خادم به مراجعت شهروندان بی‌اعتنایی کردند. مسئولین این نهاد میگویند تنبیه آنها بر اساس شکایت یک کاربر فیسبوک و به خاطر پایمال نمودن مقررات نهاد صورت گرفته است. وزارت امور داخلی با نشر این خبر تاکید میکنند که تمام مراجعت و عرض شهروندان که طریق تلفن باوری به این نهاد میرسند حتما بررسی میشوند. برنامه را ادامه می‌دهیم. در تاجیکستان برای نخستین بار سبقتی بازی‌های فوتبال میان دسته‌های بانوان دایر می‌گردد. در این مسابقه 6 گروه از مناطق مختلف کشور با هم رقابت خواهند کرد. دختران فوتبالبازی توجیک میگویند برای رسیدن به این آرزو و توپدوانی در میدان تلاش زیاد کردند و تا یک اندازه با عقیده‌های شخص شده در جامعه پیروز آمدند. سرانگیز نوروزشاه موضوع را ادامه می‌دهد. футболбозии сайрамро мураббиҳо дар мактаб диданд. бозӣ махкул шид ба гуфта ки мемонанд падар модаре ки биёи дармо тренировка кунӣ. ба ман гуфтам хай мепурсем ки агар монда миём. хай рафтам хати падар модар масилат кардам. падарро тавонист розӣ кунад. гапашон бо модараш напухт. очам бисёр вақт против буд ки нара мега ва отам мега ки бира. ҳоло сайрам ҳамлагари дастаи футболи бохтар аст. дар ҷомеаи тоҷик рӯ овардани духтар ба футбол ҳанӯз мақбул нест. бештари духтарон барои он ки бозигари футбол шаванд, барои ормонҳои худ бояд мубориза баранд. волидонро мутмаин кунанд ки футбол фақат барои писарон нест. қурбонгул капитани дастаи бохтар аст. ӯ духтарони зиёдеро ба футбол ҷалб кардааст. аммо таассуф мехӯрад баъди хонадоршавӣ карьераашон тамом мешавад. барои хеле мо меҳнат кардем барои падару модар ва акаву барои духтара ба футбол мондан. ҳозир агар бояд мо шавҳарора бояд хонаи гардонем, яъне факти далел нишоншон бидем ки дар корай барои зан модар ба тамрин машғул шудан. ҳозир нест чунин духтаре ки баъди шавҳар карданаш яъне чикор кардааст, тамрин кардааст ва футбол боз баргаштааст. духтарони бохтар барои иштирок дар нахустин сабқати ҷумҳуриявӣ ба Душанбе омаданд ва бо дастаи зебунисои пойтахт рақобат карданд. футбол байни дастаҳои бонувон дар кишвар 4 июл оғоз шуд ва моҳи сентябр ба анҷом мерасад. мо барои ин мусобиқа хеле талош кардем ва ин бозиҳо дар доираи барномаи рушди футбол барои бонувон ки аз ҷониби федератсияи футбол қабул шуд баргузор мешавад. ин масъули футбол аз он хушҳолӣ мекунад ки солҳои ахир дар тоҷикистон ба оҳистагӣ футбол байни духтарон маъмул мешавад. сайрами 20-сола мегӯяд футбол сабаб шуд ӯ ба худ бовар кунад. паёми ӯ барои духтарон аз деҳот ин аст ки натарсанд ва барои расидан ба орзуи худ мубориза баранд.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. بعد بیش از یک سال توقف استحصال تیلو در یکی از کارخانه‌های بزرگ تاجیکستان از سر گرفته شد. شرکت چاینا نون فروس گولد روز 4 ایون اعلام کرد که پس از رفع عاقبت‌های فلاکت‌های طبیعی در کان پوکرود روز 1 ایول رسما به تولید خشت‌های تیلویی آغاز کرده است. استحصال تیلو در پوکرود سال 2016 شروع شد و در آن سال از این کان 162 کیلو تیلو گرفتند. اما ماه فوریه ترمز خط بلند شدت نیروی برق را ویران کرد. نخبا پر از آب شدند و خط کارکردی معدن و تیلوگودازی آسیب دیدند. کان پوکرود در ناحیه وحدت و نه چندان دور از پایتخت تاجیکستان جایگیر است و به حساب گیالوک‌های تاجیک تقریبا 134 تن تیلو دارد. در این شب و روز تابستان اکثریت در تاجیکستان تلاش میکنند از گرمی آفتاب زیر سایه و یا حداقل آبفشاری فواره پناه برند. اما نه تنها این ساکنان بلکه همکاران ما تعدادی از فواره‌های پایتخت را خشک و بیکار پیدا کردند. چرا این فواره‌ها در موسمی که باید بی تنفس کار کنند خشکند؟ زرانگیزی نوروشا بازم تحقیق نمود. баракатулло бадриддинзода чанд рӯз боз меҳмони душанбе аст ва аз мавзеи сербоди файзобод ба сайругашти пойтахт омадааст. мегӯяд ба чунин ҳавои гарм одат накардааст ва ҳар замон барои худ мавзеи салқину фаворадор меҷӯяд. аммо фавораҳо ҳам дар соатҳои гарми рӯз хомӯшанд. мо мехоҳем ки ҳамаи фавораҳо кор кунанд ё ки ҳамин сояҳо зиёд шаванда дар ҳамин фавора нест аз шумо кӯшиш мекунед куҷоро менед? балабо ягон дарё бошад, ягон баҳр, ягон кӯл. барои баҳра бурдан аз обфишонии фавора бадриддин бояд соати 4 рӯзро интизор шавад. реҷаи кории бархе аз фавораҳои хиёбони марказии шаҳр дар ин рӯзҳои гарм аз субҳ то соати 12 ва аз соати 4 рӯз то нима шаб аст. имрӯз ки рӯзи гармтарин ба ҳисоб меравад, мо ба назди фавора омадем. мутаассифона фавора фаъолият накарда истодааст. хуб мешуд ки дар ҳамин рӯзҳои гармӣ масъулон ба ҳамин кори худшон бисёртар диққат медоданд. бархе аз фавораҳо ҳам дар шаҳр мисли ин фавора ки дар боғчаи назди роҳи оҳан ҷойгир аст аслан хомӯш аст ва аз хасу хошоке ки дар дохили ҳавзи он ҷамъ шудааст маълум аст ки чандин рӯз боз кор намекунад ва мардуме ҳам ки дар соатҳои гарми рӯз дар атрофи ин фавора ҷамъ меоянд наметавонанд аз обфишонии он баҳра бубаранд. мақомот сабаби фаъол набудани ин фавораро нуқси техникӣ гуфтанд. хушку холӣ будани фавораҳо дар соатҳои гарми рӯз дар бархе аз маҳаллу ноҳияҳои шаҳр дар ҳолест ки ба гуфтаи масъулин тибқи реҷаи муқарраршуда дар рӯзҳои гарм фавораҳо бояд бетанаффус кор кунанд. гарм аст, аз сабаби ҳаво гарм будан мардум бисёр дар назди фавораҳои мо ҷамъ мешавад. аз ҳамин сабаб мо фавораҳои худро намекушем барое ки барои салқин мекунанд, барои мардум истироҳат кунанд дар назди фавораҳои мо. аз ҳамин сабаб мо фавораҳоро намекушем. аз 7 сар то 10 шаб кор мекунанд. ба ҳисоби миёна пули якмоҳаи барқи як фавораи ҳаҷмаш начандон бузург ба 5-6 ҳазор сомонӣ мерасад. гармои ҳаво дар тоҷикистон дар чанд рӯзи ахир аз 38 то ба 40 дараҷа расидааст. чунин вазъ дар тобистон як амри маъмулӣ аст ва бештар ба онҳое ки дар саҳро ё зери офтоби сӯзон кор мекунанд каме мушкил пеш меорад. сар аз 7 моҳи июл ҳарорати ҳаво дар тоҷикистон боло рафта бинобар нишондоди ҳавосанҷон то ба 45 дараҷа гармӣ мерасад. мутахассисон мегӯянд онҳое ки ногузиранд зери офтоби сӯзон кор кунанд бояд хеле эҳтиёт кунанд. зарангези наврӯзшоҳ, шодмони ятим, озодӣ, душанбе. و یک خبر دیگر هم داریم. دفتر رادیوی آزادی در مسکو را با اتهام رعایت نکردن قانون مطبوعات که رسانه‌های خارجی را مأمور خارجی مینامند جریمه بستند. دادگاه مسکو روز 5 ایول امر داد که رادیوی آزادی $1600 جریمه پردازد و درخواست وکیل دفاع رادیو برای به تأخیر انداختن مرافعه را رد کرد. رادیوی آزادی گفت مسائل حقوقی این امر دادگاه را بررسی میکند چون در نهایت ممکن است به ضد رادیوی آزادی و کارمندان آن در روسیه پرونده جنایی باز کنند. توماس کنت مدیر رادیو آزادی گفت امر دادگاه شدت گرفتن عملکردهای روسیه برای فلج کردن کار رادیو و برانگیختن شبهه درباره خبرنگاری رادیوی آزادی است.
و بیننده عزیز، تفصیلات بیشتری موضوع روز و دیگر خبرگزاری‌های رادیوی آزادی رو که در برنامه ما جا نشدن میتوانید در سامانه ما www.azadi.org پیدا کنید. همچنین نوارهای زیادی دیدنی در آزادی ویدیو شبکه مخصوص ما در یوتیوب گذاشته شده است و همچنین میشود برنامه امروز ما انجام یافت و بعد 24 ساعت دیگر با شما می‌آییم.